Itum SDS akota itum si celong wek nei dake SDS pan pidet si kaprek jati pan di pinai alama bangke biloma itu man principal yang cenek anikan bang dah itu dek protes itu nak kono ni principal go back principal go back principal lah dek pendam nang po lalu deh itu kisung nami an cecak nang oilo alang li kono ni itu man inglong suduman nang kelang silet nang kahiji mason si nang biloi itu man lasi ili itu nami so aja songmen tang solution long lelang boleh deh ili itu konsul nami dam nang ko Kasi ini tu kat songmang yang kau nangge, lapang suku tak bangga. Ini tu ning tenang, nak terap tu kiasi kai tu do, latu mana ning je thelo nak kardom. Long wait nak. Ini kami admission film tu datang lagi. Jadi men kami medicine tu kita tu. Kami ni tu admission long tu ni lagi. Sampai tu jadi kita. Ini tu admission film tu lakukan kami ni tu an kita bagi tu di lapen. Tapi,